أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال لي خشكو براين كما غدارتك صلاة وريز وحرمات جبونة وحامية از امتم لبان درا قصادك نزانم قصاداني مبكيري تشتكي تينا هما غدارتك ناك ام مساجكي قنجو باشت دوا بيامكي قنجو باشت دوا نادوا انجي ام بكيري قصدان تين ام اوجبي قصدان تين ام قصدانك وام دكي عجبا ام تام حقي ودار دكيف دارنا كيف ام وينزان او دمنا السروه يعني شيرو ووي هوندك ام دخوازن جوارا تم هن مساجا بدن هن مساج هن بياما بدن هن تشتكو دربار الدين والدنيا دام دزانا ام ورا بافرا بكن اللي كا ام نزان ام شقص بكيري في تشتي ام تشقص حقي ودارتي ام تشقاي هي جنو قابليتا مجبي اخفتنو وان صحباتي هاني الرهية وقشقا دو آليكار سعيد حوا قوتنك رحمة خدي للسعيد حوا قوتنك وهي دبي تشتهري خراب اوكم مسلمان جي كسي فاجر كسي ظالم كسي گناهكار ام بي هيفيا خير وخوشي وعدالتي بك از جوارا بس عدالتا مسلمان بك مسلماني كو قرآن بحثا واندك وهونجي لوي عدالتا وي لغورا مسلمان ايرو كسي قدوه ام مسلمان وهونجي لغورا وي خياز بك او مسلماني كو خده بحث كري او مسلماني كو لغورا دين خده مسلمان بون عدالتا وان چوية یا هون لمسلمان ایرو او کسی گدوه ام مسلمان خدای گراوی بردف که مسلمان تمثیل دکن هون هر دا به هفرا قیاس بکه چوقاس فرقا مسلمانی کو خدای باز دکه او مسلمانی کو بدینی کوش محمد علیه الصلاة والسلام را دا کتی ایمانانی هاتی او مسلمان ایرو کو لگورا دا خواز و خواسته کو مرحمت و ام بویجن ریپیدان رخصتا دولت مسلمانن هون هر دو مسلمان قیاس بکر کچ قص فرق دنا براوند هی حضرت عمر هون زانا عدالت حضرت عمر مشهوره دوقتا حضرت عمر دا عمرو بن عاص او جي صحابيه حضرت عمر ودك خليفه مصري عفو كدك والي مصري ازيرو پرتجم از هیویدارم کو از کاربم بیکو از هنك زيادة فيرا بدم از هنكي خوا كنترول بكم لغورويات قصة بكم لاسبر تجامع هنجارة قوتني تشوت وشاج جداب مداردك يابا حضرت عمر خديجة رازبة عمرو بن عاص دك والي مصري عادتك المصري هي خورت مصري ترن ببي همبريا هسبا مسابقة يرشا هسبا داوين بر هفدوك وكي در بكيبا وصالي كوري عمرو بن عاص ناوي محمد اوجي لاي والية مصرية دكيفا نافان خوردي كو ترن مسابقة ترن هفبريا ام بفيجن حسبا داوي بر هفدوكو كشان در بكيفا هر كس لبندي كو كوري والي در كيفلورا كوري والية اشترى بحسبي رند جيكرية تيماركرية اللي خودي در كتي لقاوا حسبتن قاوا سوارتن ساری مسابقه هفبریتن خورته کی قبطیه نه مسلمان دکه پیشیا هر کسی ج محمد کوره عمرو بن عاص درباز دبد و یکم محمد کوره عمرو بن عاص لخوا پردگره نای زفت کرنی هرز که و خزبکتل خورتی قبطی تی خزبی لاو دوی از چوا کوری والیمه باوی من اصحابیه از ابن الکریمینم از کوری دو قنجامه باوی من هم اصحابیه و هم جی والیه تجمه در باز دوی راد که چو گیده دستی خواه رپ و خورتی قبطی دخم خورتی قبطی تابی نکاره پی و نکاره برگریج خواه بکن نکاره خواه بپاریزه جی ترجم عمرو بن عاص دبي كورة المخصية عمرو بن عاص جي قولك دبي تشم هذا بحفصي دبي كي اختلاف هي يعني جخورتي قبتر نافا عدالتك وي بيك عدالتي بيك ناين ولا بر كوري خو حقك حقوقك جزاك دادا كوري خو
ev xortê hanina bi geragirê Müslüman ra îstişare dike divê yek heye bi navê Xelîfe Ömer. Ömer binî Xetab xelîfeyê divê. Ömer binî Xetab û herin ew ê heqê we heq bikin. Xortê qebtî tevê bavê xwe. Tê gotinê bi tevê heciyan ku karwanê heciya gava tên hecê tên werin cem Hezretî Ömer dema hecê da bi li Mekkeyê. Vana işte cem Mekkê divê li Minê herin cem Hezretî Ömer divê ya Ömer em hatinin edaletê. Hezretî Ömer divê edaleta we çî xêrê derdê we çî şikayeta we çî xortê qebtî dibêje me hal û meslê min û kurê Emro binî As waliyê Misrê wihayê li me dayê ez hatime edaletê walî ez hatime hebsê. Emro binî As divê derhal Ömer binî Xetab divê heman ji min re Emro binî As û kurê binî werin demekê dişînin du heta ew tên Ömer gazê dike ew xortê qibtî ku lêdan xwarî bira rave bînî were xortê. Divê mesele çi bû xortê qebtî mesela xwe li huzûra Mihemedê kurê Emro binî As li huzûra Emro binî As mesela xwe dubare dike. Hezretî Ömer dipirse erê ev rast e divê belê rast e. Hezretî Ömer gopal an jî ço dar dide destê xortê qebtî. Divê wî çawa li te xistî canê te şewitandî pê were li wî xwe canê wî bihiştin û bişewitîne. Çend derbilê xise ew derba li kurê Mihemedê kurê Emro binî Az dixe. Paşê Hezretî Ömer divê ji me re ew ê keçer bîn eslah yani em ê ser wî keçer bîn me re ew ê keçer bîn Emro binî were ji xortê qebtî ra divê liviyaxe. Eğer divê lewra bilayê wî bi wezîr bi walîtiyê li te xistî. Em bibêjin ewa walîtiyê bi kar anî hatiye ew ji ber wî li te xistî yani ji îmkanê walîtî îstîfade kirî li mal te xistî. Xortê qebtî divê naxir divê wî li min nexistî ê li me xistî min li wî xistî. Hezretî Ömer divê yê te li wî xista min nedgulê nex heta tu bisekiniye. Bala xwe bide di wexta Hezretî Ömer de bûyera çê dibe xortê qebtî dizane yek heye Xelîfê İslamê navê Ömer'e dema her cem şikayetê bike dikar heqê wî heq bike dikare edaletê pêk bîne were. Pêşî ez ji we pirsim gelî Müslümana gelî kesê ku divê ez Müslümanim gelî kesê ku hûn divê em ehlê sünnet û vel cemaat e gelî kesê ku kurmancî fehm dike ji min alim şêx melle gelî insana îro yek hey di alema İslamê da ku karibe derdekî zulm li însanekî were kirinê ku Müslümanekî her cem şah û paşayekî Müslümana derdê xwe jêra bibêje wek edaleta Hezretî Ömer bibîne ebeden tiştekî wer tune. Sebeb lewra ew dînê ku Xwedê ji Hezretî Ömer Hezretî Pêxember şand Pêxember Hezretî Ömer bi wî dînê bawer bû. Hezretî Ömer ne li gora daxwaz û xwestekê şah û paşa ne li gora tehamula dewlet û welat û sînora Müslüman bû. Li gora Xwedê Müslüman bû. Ji ber wî dînê Xwedê yekser tetbîq dikir waliyê wî zulm bikira li waliyê xwe dixist. Li kurê walî dixist. Jê întiqam digirt. Edalet ev e, İslam ev e, xweşevî ev e, edalet da İslamê ev e. Vêje di roja îro da walî zulmê dike, kaymakam zulmê dike, esker zulmê dike, tecawuzê qîza dike, tacîz dike, em bibêjin xelkê dikuje, malê xelkê jê dikir, erdê xelkê jê dikir, talan dike, her tiştê dike. Efendim divê çi ye? Divê ji em nikarin moralê eskera xirab ki, polîsa xirab ki lewra em bivê tiştê munferî tiştê şexsî çêbî ev tiştekî hanêna nave. Ew dînê ku Ömer bê bawer bû ew serok û serwerê îro bi wî dînê bawer nine. Ev serok û serwerê îro li gora dînê dewletê Müslüman e. Müslümanê ku îro desteka zulmê dike, piştgiriya zulmê dike ne li gorê dînê Xwedê Müslüman e. Li gorê dînê dewletê Müslüman e. Tê gotinê ümmeta İslamê. Kura law ümmeta İslamê çi? Çi ümmeta İslamê? Ümmeta İslamê li ku hey tu behsa ümmeta İslamê dike? Dînê Xwedê tune, dînê Pêxember tune heta tu behsa ümmetê dike. Dînê dewletê tu bibêjî ümmeta girêdayê dewletê. Ev ümmeta ku îro li rojhilata navên xelkê Müslüman e ne ümmeta İslamê. Kes bi xwe nexapîne. Dînê Xwedê li ortê tune. Ev dîn dînê dewletê ev Müslümana li gora
لگورا داخواز و وجدان و مرحمت سروک و سرورک و مسلمان لگورا وی مسلمان لوما پشک دیا ظلمه دکه یا لوما پشک دیا ظلمه دکه اف ظلمک ایرو تکرن اف مله اف نویسکار اف چیزر اف کسی که اف مسلمان هون چوا مسلمان هون پشک دیا ظلمه دکه هون چوا مسلمان هون لجم ظلمه جی خوا دگره هون چوا مسلمان تعجیزی قضا تکرن تجاوز قضا تکرن ابی ناموس خلق ده پایمال کرنی ولاتی وانتی پایمال کرنی ارد و toprağı وانتی پایمال کرنی هون سال گل وان ظالمانه کسی که اجمرا بحث امت اسلام نک امت کی بناب امت محمد آنا تونی هر ولاتی کی لگورا قانون و منفعت و نظام و داخواز و خواستک و وجدان و مرحمت سروک و سرور خواه مسلمانه اقلی خواه بدن سری خواه اف دینی کو ایرو الولاتی مهی تایبت لترکیه امن دینی خواه دی اف دینی هانی دینی دولتی اف مسلمانی هانی مسلمانی گورا مرحمت دولتی به دین باوره جبروی عدالت حضرت عمر جمره لازمه لی امج ظالم و زورداری کو لایق و سکولر پیشنگیا کفری دکن ام تجار عدالت جوان نپین ام تجار عدالت جوان نخوازه ام روز قیامت هادو دست موای خوان بایه ام او روز ام شو محشر ام شو محکمه کبرا کو خود تعالی هم قاضی هم شفاعتچی ام بیا خوان دگرن افتن جوان را بس ریز و حرمت بوا صلاح و حرمت بوا قصور میزانه گهنه گز پر بهرسم پر بخزبم لم اقصى کنترل کر صلاح و ریز و حرمت بوا حتی جاره کده. سلام علیکم.